I thought of this before over a million times. Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Ibu sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai juru masak. Saya ditugaskan untuk menggoreng perkedel. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggoreng perkedel dengan baik dan You're the one for me. I never thought that I would ever feel this way. I ask Allah to bless you every single day. I'll just say it, 'cause you're the one. And when times are tough, we've got the world to see. Standing right beside you's where I wanna be. I just know it, you are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be my partner after this world? We'll see it when we believe it together. Dreams are meant to be, 'cause you're the one for me. bagaimana perasaan Anda setelah melangsungkan acara pertunangan? Saya sangat terharu, sangat terharu. Akhir dari keinginan kami capai, alhamdulillah sangat lancar dengan apa yang kami rencanakan. Apa harapan Anda ke depannya? Ke depan apa ya? Saya mengharap semua hal-hal yang baik dan yang lebih baik. Saya mengharapkan semua yang terbaik lah. Alhamdulillah ya, hari ini acaranya lancar, seru, sangat membantu.